we should start kigima nekyo tukumwa omugeni tubibaga atutebia lieta yes tainga yakorwa kwa sasa anafanya nini habwate bana habwate bichuchu na hale person na ego kuigunga tali monto na bogo beke text go jaga gato tumbere namba lyo kwa na botogo kora connecting. Karibu sana my sister. Karibu sana. Thank you so much asoko ngalibaga. Bia mano. Samali tanguruka beaches kwambuka ayububiro kurwa chinsemo chiria chanyamira. Vokeira World, a village near Kiamatonga. Okay. Yeah. Inkagete nga aino musubati ulia ogwetu masana ane mona ba subati wali tukuruka ngaki wana wake bomba Team Strong ngai wabe angona hote high five go chaguga kiba itine kiara ko bara kinirende de kikwakoro kwa manyege ente bakoro nga Team Strong. Team Strong. Yes. Ni bali bako etumane na mono chinse chili chesiko. Na sijui bwana wanasema wao ni magaidi. Lakini na vera nyareka tutajua. Hapana. Tutajua. Njibuna ndike tinga ndo chinga no mo subati mo smart. Mo subati mo itebere. Subati mo kuna tiga ntora amanya no tutebinga anena mono ekero wachite chinse chili chesiko. Ase abasubati abange bagutaka kugenda sana. Ningi kirija kungusita nne mono kugenda sense yiga yisiko. Yes. Nende ngasikiye wachite gukora. Bia mano nche egento kya ngusete ngeri nga omaite ngutwara uru musani o tainga aiga na agiya egasire iga na iga kire gintumbu ya kire watebanga onye bireigo ainche bakangende ngori gasi. Okay. Yeah. Iko bona eno musani maybe oko ekwabete inspired. Na bete inspired no musani. Akantebia mangana maya kanga chinguru. Ngaro na ncheti yangende gasi. Yeah. Okay. Christy. Yes. Iko bino ndaftebi. Eno ni babete inspired. Yes. Ni rafiki. Akagenda kweligiria. Yes. Bueno na nchengo bo na ingeri swali. Omete na bora nyore nga andake. Na bora be inspired no muntu ogende but oikegai igento kende ke gotebi egitha wina bora nyore alienda asinge chata gitego chinchie background yankaga ali gusina habwate bana sina habwate muntu akaroro bugimo bamenyate moja mbili tatu bonga kugira bya ono tima eti Beatrice. Yes. Ebintu bine bya konyorete kuse yegwatebete mimi nataka kuenda juu rafiki yangu ameniambia. Hapana. Mimi nilienda with my own personal issues. Yes. Yeah. Echichire chichi. My background I had to change it kidogo. Although siwezi sema nimefanya nini but najua kuna vile unaangalia background watebanga pono gaki nchembere gaiga ibintu mbiche bibe bya maite tugucha guteya utate gusino moibori nga sukari nga maguta yuko yaka aweza kuoli baba subati miaka yako ingeire miaka ya chiri tenene iyo ai tore inganda ke na moibori ya gwikarose na moibori ya gwikarose na ndire ntotebo no kuri mwago muri na mugako mo kuri bintu byino wikere bono bintu byako kamote bate atoligi ka source of capital. Yeah. Bete ekero wakuniriga ekero ri mwauri no mugako. Yeah. Yangi nyorige tugete. Abesika bangi bako yanda chi nse chiria cha diaspora kweligeria. Ngo sanginga kwa rure bugo. Kwa rure bugo wachire kweligeria. Yeah. Chibese chigwatomero mugako ekero kuri no gusanginga kinigi yakorire gusumugako gose maybe onywomire chi challenge chiri mo gwitira andake. Njiri chichiga muna chiri chichiga. A challenge you never know sangi omuntu for example but I do hear stories but me personally I cannot explain but ndaba tayibiri nkoiwa kusangira omuntu ntari na mwaye musacha no mukungu mbaramo mukungu chire koliga kabesa lindi na capital wa imukiri omuchi at least basomelia abana bagatiro sinaka nyomba ba and they do the necessary needed in the family bono muswati na bako genda kolegasio tomebesa umuntu naro sangi musacha naro umubi nabo gutumebesiria takorera gento gitakire era naro umuntu gwestare agenda ari otebi murake muntu
pesanira to sive ekere kwangire kigocha kabesa kali kanye chafua mesa vile leta vile tulivyo leta vile tole babe kaleta vile tole chwesa ziri chaero gochikoli mambi naki kakoba umugaidi ndo wakire bicha yechirani otebya kanyomba nakwaka kagenderete watabo mwaka congratulations nande watu makabesa kani tuko vizuri watu mafainali ya kirogocha kugundanga vinte ground ni tofauti it becomes a disaster yeah but mostly anda ko musbati ochire onyore ibintu nawo bire bina birego ninki kiria wente goko bono bagoteba nga mabere gaitekire tokonyachora gutakira omuntu obo moremereria koirania enkoro inse wateba nga burumbo ligoita oirane okore gasbia lakini bono maite bantu bande mbali koremererwa because kuna zile challenges upata watu wakiwa kazini muntu aguchiko imagine nga emyaka ina akorire gasi kabesa kana ngara akora kindi wasange umuntu ame commit suicide because he cannot withstand yeah okay wete ngambe anda kina bogo sanginga kwagechi ukimwanya bantu ikimwanya bantu naboko gechiwa koranga gaiga mbogo cha gukimambya ya kurinde bonege ntora koleki yanekyo omukoso kogende bwe kingi to chukwe kolete balinde ngatigange rusyo bugima apana kwerusi bugima tali solution but bono maite ngutakira umuntu bunu yonyora nakitokoroka counseling onyora umuntu komukwanira omuletange but it is not easy tali endokerera isi nako yeah ngo iguturi bagotebanga anene muno ekero kogenda chinse chiri chesiko abantu abange bagotebanga apana njeti kogenda kuchiabo chikase chine choko leske timaitinga skinda agende timaitinyo kindawe timaitene ne chistori chinyenge chikobororo chistori chiganchiro roro kusinga anabugo sangingani wanabuni kuna zingine zinakuwa real kuna zingine they fake but it depends abalende iskoiganeta gete amasabo asobonge because mwanya bantu mbali kubikana mbali barababe yeah okay ayakolenga naye maybe ulipata challenge yote pale ulipoenda challenge nchiana kobora lakini rende bono nche challenge ya mbere to muchando pe neli tokoroka natural tokoroka disaster gusina kichisegi nchiarenge sinare halibone neli challenge nanyore tenko because the challenge ya nyomba chiro chikama kushautiwa kelele nini hizo tumezoea na wanyensi itumbiro lakini wone challenge ya mbere tenko nekro chisegi chia chage tensenare ulikuwa side gani nali ngensi ya Lebanon yeah my friend yeah and I cannot worry na inki kyako nyore tenki kyabete talinga no muchando obete guse kende kyalinge nelinga chisigi chicha kabeire kurukarengo teba balinjiro batinje karonchite nchi yalinge ningoli to mwako mugima chitaiyo chacha gitali ngomuthenyo na chigavuma yokyanda yokumiko no mali chacha gitwa chikaba strong chikaba serious kurumuthenyo nane go chabako yokumino mochika end yalinge tare 27 November and it was on a Wednesday aliwa chite chisigi chino chaste gotene na 2024 yeah abanchi akabaire kurumaya lakini boneka jitu muthiona ni just chikabitansi so mpaka penye tulikuwa sasa ukiwa hapa bomb inanguka next building pale tu yeah ebagotebanga anda kyaba Kenya mbanga techi challenge osangingo muntu mo ebosi yawo kokolere gasi uchire ogotigire insabu ilikuwa ukweli ama vipi ilikuwa ukweli kwa sababu ngo watch twalinga matabona tuntu alinga ko runyomba tukaangalia kwa TV but bona maitengo ikalinga nabo ko swa usenyomba bosi yawo matambali bakurara okuboka mambi wasangi bachite bagotikitaye bieka story chinchi alenge abantu bande jibosi chachite chikabateka but I thank serikali ya Kenya nchachitega toma chindege chayoti abantu chikabaira ni bali babete rescued we thank the government na ndimbali bali batabete rescued abandi ntwe gutangamba site wigima but I'm not sure ekinege ntwa kwanete because imbatorge tintoroche yeah
Alafu wanasema maybe kerole gali ya jisiko wakorire gusene contract yao na boko nyara kweligerie gasinde gusene rasimero ira nego cha Kenya ukweli gasinde style kibono yani like na korire contract na ndendike nyumba gasiende akenyumba na use ekwerende gusene company ngao kibono kwende company yao onye wakorire contract ya risk kwali maybe the best solution ogendo si onye tutaite gocha Kenya bakorigirie nyumba ngao next nditandire bako baroka timete gose neme kit easy kidogo Kemboi mbali usangi batamite balisco mate mbali balio cyo bisinjiro usangi mondo chigo koira ho ikali no twaro muchando mbali go chibashurikira abantu so usangi ule abantu mbali balisco but wanakuwa wanafanya bado kazi ya nyumba tu nabako gende sco cyo bisinjiro chirisco chiko ira abantu bali batamite balisco chigazi yeah andake kwanyora omuntu chire nyumba iko kasao kore gasi sasa iretu ya cyo kore gasi onyora obugima bwa mukongeire na bagwakira agent ya AC ni guservice gari lakini mbaho kora kende nkige gucha kiaba na ingobwatiere kwanyora omuntu tamire kuroro ogenda iskugari uchi auna mwateba awana Kemboi bagenda ono kera chiri skugari asenye kwanyora gusandake bali bamuirite gasi bali bamurigete niko babwate bintu byaye babwate passport babwate work contract babwate bintu byaye byonse bibono muntu yiga uchaka gucandika iskugari asenye chitabwate kende bona arachake kwera nango chobisi aende no embassy akore kurinde aira ni gocha ngonya harikanere nga ebintu bune ngokore kabiri ebintu bune ngokore kabiri but trending ko ikirere ndubwate genda tokuruka nga deportation offices nabo ko gendoro obe deported oira ni gugoja Kenya yeah na ni job is Red Cross I think a Red Cross. I think there is Bakachitoke, Keren Sine what Red Cross, but one on Tomate. I was that nalingi famous mono kumanya bintu kuchisiko nangi kere. Yeah. Egento kende bagote bakirwa chire gari unakaa tu kwa nyumba. Most of the time nakaa kwa nyumba juu kazi yenyewe nafanya ukifanya kazi ya nyumba unatoka ukienda wapi? Kazi like ya nyumba. Ufai kutoka outside the gates. Uko tu within the compound. No. Ina depend na nyumba umeenda. Kama uko na nyumba they are free hawana shida na mnaweza toka nje unaweza rudi but nyumba nje umetoka sanginga na nyene duka nayo utomwa ando chukuje bintu usana kuri grocery nayo kandokora shopping orete ngubugati na binyanye kama ura emergency agotegenda risk ikibandangirikira ali use grocery nira ali orete nyanya nabo hosoka but chi family njire once they have locked the gate tukiingia ndani hutoki miaka 2 uko tu hapo ndani shughuli tu usanchi compound yaro ni chinene unaweza toka kwa uwanja playground ya watoto iko hapo so nabako ba within the compound but abantu mbaraba yakira bako genda out they take you yeah inaki asenye ncho bagotebanga kerwa kanire bese yago ensure turi gutwara besa eri solid cash yeah asenye ncho na bara imukibatebe uriga tibese cyabwate igato iberete and that one nabera gere osibu gusiba guite yeah so neke bano bagotanga tugwene tukutwara beseri cash bya bakubekere bingi nande tari bakubekera aye tigagera nabarabo gusibaye bakutumere gukisimu yeah they say like that ngo igunde chikesi ne chingo bachi omaiteri bako kwa chibesa they do count mbama itengo montoyo twamoire go say 1000 reals na bwate na the next month twamoire besegete nko barabare because they know onye tuliko genda isko matendri bakwera bante mole bakubona utagite kugora kende rina bokura aro bacanganye ngamba kumanya ncenti kyo bwate but onye kole in between the house toligo chiande abalende tali bonsi mbale nabo omuntu gutwara beso sendinga kiyekiro kogenda kamba manyite esabo nga omuntu ukibesa kiri twamoire ekingana iga omuntu omubena bawakira abasikali simya tebe okibere kibese cyane nikiwango fulani aro abasikali bawakora search they will get the same amount because they know ilindi yako ete in cash yeah she or he knows the exact amount you have because nero kwa kibesa na manyite nabo korangirwa abasikali bakobwate kebaye no moibi injerande nere asa abantu bali baka ukibesa ni cash injerande nere barakore bakibeke kibese kisindi cyabo
One kero kubeka chisimbi cha bono ngerende it means like abantu abanyene mbali bali bakwenda bebekira boka abanyene gose bosi ya yenyene yakwenda ya deposit ya gutumira so uwezi mu request toko monyana kumuteinga ya chibesi cyane gendo njombekire tako nga cash yenda njombekira sisi anaweza kuwekea ina depend umete na bogota na kinjo msharone ngako bako use mbekire account unawekewa yeah but it is advisable that chibesi chao kwa bekirwe account watch manage no chitwara watch manage kurwe system yao but cash is very risky na ndese challenge chibesa yeah unatotanga gote banga bwo gutumira umuntu chibesa tusangiyo utumira ukorire chibesa chinunyare ku bank ya ebweka ekero risk unaweza jibangia mwenyewe it depends nga yole na ndeni account kingusangira umuntu for example gutumia ngobwatire cha account wako beka ndo wate ntokuruka wish money na western na kuna banks mingi na depend kila inchi inatumia gani unaona njesi na Western Union unatuma kwa bank inaenda kwa KCB inaenda kuchukuliwa pale ase wish money ni chibeso kutuma chigo cha direct ase esimie na mbili kwa enana wono nyoko bwata totebe M-Pesa app esimie yao na ndere ni nire active ngo nabako bayina amba yabandi babeke Western chaso asisi yao waji manage usonye ko bwato umuntu uri trusted nabako moto muracheza okay yeah ase kesi kyo gutumira umuntu ebesa kerure ngumbu abandi abangi bakire bahiranire gocha banyoborire kibesa cyabo cyatumekire bobe bakorera guswa depression beita usomondo tebatigangira nerimo sasa nijueke pesa nera advice umete munabora tware basa asesi migesare wakeruko ruka otebu engombe ya merire sabuni engombe ya merire sabuni tuma pesa omwana merire pesa watebu mtoto amemeza mabati magifagio omwana okondre yontogete tuma pesa juwa wajui umete neli bako sinikwana na ki either way mimi huwa nafuatilianga nyimbo atene na basani bane barororo nabo muranyore ngakwachirari amujapatana vizuri na boss kwanyora bono chibesa konyaye nkugutuma hauna pesa bono kwa ikagusenka konye kwatumire chibesa kadhaa kwanyora project iri kwa batebete bakweke mbabegete gose kwanyora abandi bakogotenga sasa juu kwa beru mutumo mete mbare aba Kenya na intuna ino turoje Kenyans we never disappoint unafika huko unamwambia mtu anakuambia wanaitwanga shagala I think kama sikoro shagala ama kadama kitu kama hiyo bado kwa ibuga kadama huyu kadama ameanza kukua kitu ngumu tutawakora tunamrudisha nani ndio kama mnachera ticket wachaji ajikatie peke yake bado kwanya waratubu pesa gusaba gote you will have korega for 3 months chibese chisane tukuna chire ticket oirani nimbo tabasani boigo bachete baikari bakairani gugocha bakaba deported back yes bakaba deported asingencho chimbwanchire na chiro chyo konyoro umuntu abuko iri korwa okenda na chyo gari na ndo umaite gari nensi yabandi tometi ibintu byabona kibiko koreka kalse cyabona kichire umete to ganchi tike moni na balimba kasigete bimoni ayo wika gari ke moni o kokerorega waka bage suti ete bona ari na ndo nko igunga iko ba moregete chiyumba cyabo throughout 24/7 bona kwake kemoni kyabanyane gyakure tukwamenya kemoni ekitari kemoni kenyane kyari tari kide kyari kwaitire gento kyabandi agoteya singencho kwitete kemoni kiga ata wewe tunafaa kukufukuza uende chitabinchire okonyora abakenya bakubugulia tima iti gose Beatrice na tena ki chitabie chiga abakenya okonyora munta akondense yabande obugulia oikaroro na chirocho na kichiguze cyaba ngo bakonya chire gose nigo chiko basaria mono chitabia nabachigo nimate nkubwatire ntabiki kwagenda nero etabinero ragenda nero bande egende koletro muchanda na ndeta binero ragenda nero inkia egende okonya alieta gitomuntu ko ba self disciplined yeah iko pagote anga kiro muntu achiro kuri kasigari egente kitangania kuratebigwa ukifika airport kiburi wacha Kenya exactly ujeuri wacha Kenya patience ipande exactly asengenje bagote anga gari
utarudishiwa vibaya, utaongeleshwa vibaya, unaweza pigwa hata na mtoto na ndio kumwaka. So you need to have patience iriguru. Na Kenya buna tukari na patience into atunge tuna patience. I don't know. Ama tiga Beatrice no ara na wapenga wa Kenya we don't have patience. Na bogo ikagaria airport yote nimekubali kila kitu, nimewacha hizo vitu zote, nimeenda na patience. Oike gari kare imagine akamwana kale ngaide kalika oke sare kana kuja kana kuweka coffee na hakuna kitu nafanya. Unaje patience you know je tu ali chinsecho. Lakini juu unajua kinyo umeenda kutafuta. Ile kwa no maite kintu kili wachi kuligiorora. No maite ngense yetiri yao. Na bogo tema sana. Na bogo tema. Ama vipi? Gesari. Alia kirwa chirali kuvuga ati nande tali nyumba Jones umaita abana mbaro kwenda konyo they are very disciplined. Mwana na bakunywe chai komboge kobe sink akiachi kwa meza. Na ndo mwana narali saigota no wagutia kirengento. De yani abana mbali na kipono ndaba weke. Babu ati titabinchiringira ababuli babomba bagirite bya but mostly ntabana na abere ngo counter with na abana babwate discipline. Alafu bwanere aba Kenya tu atwalire kero tu kwenda jinsi school. If you get to understand Gesare, wa Kenya ndio walitoka hapa wakaenda Ngumbu wakachenjelia aba Arabu wale Marieta. Waiguru na Karo na Waititu Naro. Kuna Tununu. Tununu ni watoto. Tununu ni watoto. Dini ile talia baba nyane nao bakubaruka hiyo. Sasa kwa igwanga ebichuchu. Vifaranga ni watoto. Unaona kero wakisengenya na Wakenya vile wanapenda kusengenya kuja huku unasikia ebichuchu hivyo. Na ni watoto kwa hivyo a friend of mine aliniambia kana bora ikigari as a bedroom ya gukurara ochoge ndo nyole baruseti a lock. Unashangaza utalala aje kwa hiyo nyumba. Hatari saino. So sijui Gesare Beatrice ahenkwa nyorani tena kinde bunekyo. Of course njena hapo atairumiana na kararire ni hizi ukifinya hivi lock inajifunga yenyewe. Lakini kishajifunga lazima ufungue na kifunguo but nje lock yani ya saliri mlango. So mlango yangu iko inajifunga. But ndo kiamana ngelitanga ni nyasasi kirento. Nalala na imani kwani iko nini? Na betengo te bale nga ase saide ga yo kurara. Na boko ngando sanginga to bwati no ni rumo kurara. Ni go kobe kurara no na se washroom. Ni ukweli ama? No. Rumo nchana kobora. Ya. Alia ngosangiora karo munkaro ukurara. Naenda abandi mbaro usangi naona sasa room ya watoto unapata kuna kitanda yako nya wana barabake usangi kitanda kyao nokire room ile ya wana mukurara mwenzi but the washroom you know sije unless that's the content. Okay. Yeah. Ekushunende ninyalika ninga kwarure Kenya kwa travel ko chichinse chichesiko wikirororo nigaswa chikolie wikirororo kwa sangiringa niko kobera obisi kwa butiro obisi ga stage oira nende ucha Kenya naboko ira niwa but mostly tinga mbara bakanda bole babera wiswama na kwa iru chigas but nje ndakora kema tengeri naboko iru munchi bomonto ufike oikoro maybe omanya na tevenga yani aseme tu hapana sitaki mfanyikazi ndako ira ni Kenya immediately osoira ni wobisi ono mchando no lina boko ira ni wobisi ukae hapo maybe ukose nyumba ukae but finally ndende ngocho ulikuwa na wale gasia so what they get for you a different house. Okay. Yeah. Ngoto koirana so wati onye gotaito koirana kena wota chibona tiangendeka unapeleka nyumbani. Yeah. Eko so wacha kumbondo ikongo chibare bate banga inga nabongo ikagari because kero kwa rule Kenya lazima ukume pata contract. Yeah, lazima ukume pata contract penye unaenda. Yeah, unaenda kama unapelekwa kwa nyumba yenyewe unaenda kufanya kazi ukifika kwa ofisi the following day mwenye amekuchukua anakukujia. Lakini kusebati bara baba nyane bako ikuru yapo. Ibi ndombire to ko sijui kama ni propaganda uko sanginga watu wanawapeleka wanaitwaje agents. Yeah. Naro omokora. Yeah. Okubugulia abantu atabwati chi contract chireredi. Yes. Work permit zaziko ready. Obugulia abantu baira bachi kuchandika.
Nko yundinga ngo babiro rumuntu gucha kwa bero bisi no mutinyo mutaranya nyombo gucha but mbali bao chibanyora chibati nyumba chatoka bagenda bakora but kuska kwa ofisi sana sijaisikia unless kama kunayo sijui. Alafu bono abaisikie mbali sikali ni matinga abaisikie mbali sikali andake batete ko genda chinzi chisiko asenje yote mubo gimanalya akiura akore umenye nga agent yangu tumia ne kimaine yigane yobolimo. It is not easy to recognize ngia kurinde inere genuine usenere fake but ngutakere kwaranyirigereria ngota balento bwatechi app kero kwanyuriria agent iri tanyanerie company iri bagutumia okubeke app kwa Google wa check the genuine of the nini agency yo kwaranga nere genuine oseteri genuine. Yeah, but lende mostly na ndengo sangiora abandi bakogenda through connection wanoche ndayo musani mu agent ngine tenyalewe haya takwa mapeleka wengine hivyo. Okay. Yeah, because you know connection. I do prefer that. Okay. Yeah. Okay. Because karo ponta ko kare sigento negento kere genuine odonto wata wanda ko kare sigento kere fake na ngo watainga mu agent na ara nini but nainchi biko manya entalishwanga umuntu inali genuine because sijamu experience but I just apply that umuntu karonyo lete connection kura sumusani kitinga oyo ndetete nuyo na endinga kyo ofisi wa chitega kupokea na kazi na kupeleka aje na hiyo ofisi. Yeah, it is good. Okay. Because my tare kwa nyoro mchando hakuna mtu naambia it's your office. Na ofisi ile wa keresime what I even if imetokea they come and do the necessary. Hivyo kulingana na wewe yani kubwatikana naye. Yeah. Ngakiura te umusikuli utagete kugenda SES kote marai. Section kimana mata at least generally kiregen to say some specific questions. Yani mura mu advice. No, like general advice. Okay, general advice. Tota yabo ni chenda so ule ntagete kubolinga ntagete konde sikuna kiura nga advice. Njege ntonda wa advice aikikwa rosirikire ndo kya bire tayari igento maybe nda wa just on discipline part kama mtu ali disciplined kiburi madharau vitu kama hizo achia kwa airport because igali soja alitali say no. Yendeke kabisa discipline kabisa ibino musiko tegete kwanda chinse chirya diaspora utete kugenda gote mu bugima ene kinga discipline ya undi gure discipline ebe ikor kabisa because discipline karukwa ni ta discipline it contains a lot inside. Yeah, Oigo nimba to musani gete o genda kurwa genda is like 1 year. Igante betinga rende ndo muiseko mwenye amebarikiwa kidogo. Kerai gite gari ubwo changa chayo changanjire moko bwo liberi saturende moraikira gari motarachi kwa ewa uniform o agaika gari igente gitanga ni atebetiku ne umusubati bwe nyumba yo simama hapo kwanza. Yeah, akasimama akamata sasa toa nguvu kwa ba akasomora changa chonse akaligere eli akachirere changa chi aligere no munyaroko yiga akasema Linda to kumanyere ime ya hena kichulireti. Huyu msichana Mungu amemjalia kidogo. Nyasaye na muanjirete kidogo iga na inje tachiti ko nganjira mono na bara changu chulire serikali. Wono meto bali gari as far as nkoyu inje vile tu ile experience yani wale wajoko wananiambia. Wakiona wewe Mungu anako seneti yake kidogo wadui na wewe bora chakirika ono na wa murai mupima ine neresa ono igante bitinga igabwate changa chichwane chon speaker akaenda akarute dustbin kerona mburi agante bi kaiga mwana nturi kubeka bintebi kero bono musacha rende musacha nere kwenye ngora hisinya muri gukwana agante bi tu asinye tukukwana lakini musacha rende nasometa akingukwana alinge gisungu no mpaka na aramnyete Kenya for some time bono ngonya alinge gukwana go communicate no musacha rende musacha kamutebyanga ekiagendera gaiga neki aye tegera tubusa komoro kikende na bere kegari onyore gusi timaiti kwambuka. Yes. Aria semo nkora ikerere ngagari wachire omo nyane nyumba abakaka bali gari au ndio maana hata I think batari wafai kuonana sana na watu fanya kazi wao kwanyora omuga kuria ukurire iriga
oteba na njiru munyarukoyo kero muntu agotebiri ko kwambuka nande no muntu bo manyane guse omwana bwe boss yago usimo muro mwabe boss yago yakotebiri into bunekyo nakyo go deal ne case bunekyo kera ya baire case bunekingiro muntu yoko mwa eno it is very strong and in capital letters because negasi huachita mambo na mapenzi yanakwambia it is not there as a contract yao. I think it's a challenge koba I be on your side, mind your own business. Yeah, habalinde mostly wanaume sio lazima kukutane na wanawake ngo depending nyumba ke. Yeah, wewe ngo tayari na upande wa chakula ni shida nabo ona asengenche contract. Mimi ni rafiki yangu before aenda alinitumia contract akangoja akarebicha au kutumira akantumira akantebi contract nasema I eat 3 meals a day. Lakini hapa kwenye nimefika nakula either mara moja ama mara mbili. Nike gali either violate chi rules chia a contract wa bleach contract. Hiyo nayo siwezi nikakwambia because I seen a hint because in chase na alenge I had Emiliani alenge 3 days yani 3 times a day kunyunde breakfast nakula lunch na supper nakula iko totebenga iko depend ni nyumba kwa genda iko depend ni nyumba ina depend ni nyumba na ende nyumba mtawo te maybe ni breakfast na supper iko bugati nyumba ki but nje yane it was 3 kawaida. Alafu bono kuna issue ya working hours. Working hours iba kotebanga you should work for 8 hours. Lakini kwa nyoro muntu ame overwork for 16 hours. Did you experience that? Ako overworking go dependere season kia. Season njiraro chiguika. Abalinde gasi ya nyombero tebwati itia wasi gotebania ken. Lini gasi ole full time. Because nabo sangingo bwate nande nyomba kikwagenda. Yes. Naone nyomba nalinginzi na bwate resting hours by some billion sigete gasi ngachete room. Unless ya bageni babe nyombe hiyo. I will work mpaka ikifika saa 5 late nimefunga. But nere wana mna abaya Waislamu jamii tena lingi nyomba ya Wakristo. So antu na Waislamu kwa bwate Ramadhani unalala leo unaamka leo. Yeah. Okay. Nikera bwatinga nyomba kikwagenda kukia Islamic. Kuna kazi kidogo. Kuna kazi. Lakini sio vile. That's why usangisi nyumba chinde chibata wafanya kazi babiri kuse batatu so that kazi isikuwe mingi sana. Okay. Yeah. Alafu kwamboka. Yeah. Abantu bari bahote bangakero mo abayisike bakoiro chinse chisiko niko bakwenda for free. Turi gwakana besa. Ekero kwenda chinse chisiko. Ebasa nero gwakana. Setting na rota imbesa kingwakana but ngobwatire. Of course it is not free. Bwana mna medical lazima utalipia. Good conduct hiyo ni utalipia kutengeneza hizo vitu. Passport hiyo ni pesa. Hiyo ya kufanyiwa attestation hiyo ni pesa. Police clearance vitu kama hizo zile zinaitishwa hapo mingi hiyo ni pesa. Ono sio free. Na ndengo depende bono pesa na chiga stitch company. Kota wale we have commissions there. But wana of course rende fulia rote hiyo lakini kuna pesa. Niko bwati ngankasi chiga stitch company they have their own commission. Chiga stitch nyomba they have their own commission. Na ndengo depende my things nere okugenda itabwati pesa. But kokorege ntokere free. Think about it. Okay. Yeah. Okay. When the deal is good, think twice. Exactly. By the way, montonali sikara kuna kwebulinga manyite ngongo igwanga baisike bako and sikoli wako and free wona njini gonta gete kogenda. Abantu mbali sikuko libabwate ibirengera libunebika. Yes. Kwebulinga oikogara mikie kidogo. Irinde naye go ikalize ndo sandinga nole echoncho. Gwikabu banke kidogo. Lazima. Kwa hiyo urenga kintu kia free nkeyo ni kujipanga na kila kitu lazima ingie kwa mfuko. Asante sana. Bono libageri katika tulirukura tiruchia somo tegereri. Ndako nyokubwate amaswali ndio tete kubolia kwambuka igoro yo kugenda isiko andaka ino musubati tete kugenda isiko andaka ino mogino tete kuiro mwana ojisi isiko no wateri swali lia uli abene. Boyo twakire ngwesi mego che studio onyare kumubolia kero nali gaiga nabako nyara kuba akago koyiranira. Ni namba yetu ya simu 0741
0758383878 neri namba yesimi na bugo twakira guchagaiga ututigere ujumbe asinjira ya WhatsApp na asinjira ya SMS bwo ikona bagutonyora gwitira Getembe digital app ini app yekerero eutumeka chi data chinke mono data kwenda gari ya Google Play Store app kwenda ya Google Play Store kus App Store onyare go download ya app yu agente kwa kiria emirubiri ito na bwo ikona bagutonyora se page tu na Getembe TV na bugo tutigera ujumbe gabu erinde na sisi tutasoma na bwo kuburia umusubati Beatrice kwa mukali swali na bagukwiranira kende Jones kiriora kandi kumubori ako hapa na atajibu ndoje ngaisi mechagete mapema kulinde bono ndete okora kubatu kirege ntukirege ikoro kunga siamene ikonjere mbe ya masemo kinkoira raiga gututuri kubata ejisimi swali nilio sirio